Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalukoy ni Trixie ni Lester nga agpa-ospital. Napandangarod iti ospital, adida impakada kada Claro kan Lucia. Inyawag mat ni doktora kan ni Claro, ti kaadda ni Lester iti ospital. Napan matadagos ni Claro iti ospital. Iti matayanda Lester kan Trixie. Adda imbaga ni Trixie kan ni Lester. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas ana pauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sapay ko ma. Tamayat iti bagik ti agas. Kasano no saan? Ikararag tayo sir. Kan dinamag ko no kasano kabayag ti agas nga umunag iti bagim. 20 to 30 minutes kano ko na ti doktor. Diyos ko. Sapay ko ma. Tamayat ti resulta na kanyak day take mo. No addaman tao ang maikontrakan ko na ti agas. Manmano sir. Awan ti kasi ti padasan. Tapno maimbagan kayo. Kasanon. Nujay ko na maman-mano. Kat may sa akin jay. Ha? Apay? Mabutan ka sir? Kasla asino ka nakaungungat idadda kay di balayo. Itatama isayang ka ti panakaagas mo? Kabutang mo? Anya nga tatipang tualis ko kanit Trixie. At dapat kami iti ospital. Bambantayan na di inutil. Na, agsasaw ka matamaymay sa Sir Larry. Ha? Pirdi sa mataulam. Adda ka dita? Nangag mo, timbaga? Anya ka di dyan bagam, sir. Ulitan nyo man. Apay kumang ulitak nga eh. Para kanyak lang na dyan. Ang imay kakit din. Ingkay dyan. Ay, saan ka day? Ano agsasaw ti tao amay may sana kat ada di prinsyana, sir? Di mo man disturbon ti panagpampanunot ko. Tada sol barak. Sulbaran. Ibagam tatulungan kayo amang sulbar, sir. Siyak lang ti makasolbar. Panawan nakit di ditoy. Di nakdisturbon. Sige, panaw. Bantayan nyo ni Lester. Ipakaamuyo amin kanyak amarikrik na kabayatan ti kemo na. Matungpal doktora. Ada ka di posibilidad asan anasaya at ipagbanagan na? Adda ngamin dagiti tao a sensitive launay ti bagida iti agas. Di tay amono kasta ni Lester. Ha? Kasta ka di, Dok? Sige, kaduak ti nurse, aging gaamalpastiki mo na. Saan nyo apampanawan tapno maibagayo adagos kanyak? Noan niya ti ibagana, amarikrik na. Uwan, doktora. Apay Kaslad duha ti panagkita ka. Kaslad duha mat ti nurse. Duha ti Trixie ang makita ka. Mabit lang nga ron, sir. Tayo nakibaga ka ni doktor. Di ta ka pay laang. Saan ka bumang bangon? Imbaglakit din. Tanaanos ni Trixie a caregiver ko. Apay nga medyo mawalawak. Madinsamat itibagik ti agas. Saan kumadyos ko? Kasyan na kuma. Kumusta ni Lester? Apay a pinanawam? Kunana nga min akasla agdwa ti makita na, Dok. Sige, tamapanak ijayan na. Ngam awan pagdanagam. Inino tong agsubli iti normal ti panagkita na kadag iti sumaruno a kemo na. Talaga ka di akas di ti makimo, Dok? May salaang kadag iti side effects day jay. Ngam saan nga iti amin a tao a makemo? Ay, kastagayam. O sige, umunaak nga rudan iti ayan na, Dok. Ang mga noda masapul na. O sige, ta sumaruno ak matlanggan ka. Adda ka mat dito yung koridor. Kumusta kayo dito ospital? Kalkalpastiki mo, sir. Agin ina na ni Sir Lester. Inawagak laang ni Nanang, tawan signal iji uneg. Mangmangan ka di matlaeng ni Lester? Uwan mat, sir. Ngam, idi madamatiki mo na, ibaga na akasla agdwa ti panagkita na.
Ngam kunamot ti doktor, nga agsublin tumatlaan kano iti dati. Oh, sapay ko ma. Tadalam nama amay bagan. Babaen ti chemotherapy. Day tamot ikarkararag ko, sir. Agyaman akit ti panang kumbinsim kan kwa nang agpa-hospital, iha. Maasya na kamin kankwana, ta desperado launay, sir. Agpupudot akanayon. Ikat katawak laang, makas di nga agpungpungtot. Huwag nga ron. Si Moko pa yan ni Lucia amang ibagbaga ang mapanda iti ospital. Kumusta ti Marik na kalpasan ti kemo? Kasla nabanugak lang, lolo. Kunamot ni doktora, agagangay ka no, iti makemo. Agpaimbag ka nga ron apok, ha? Awalan ti kadkadwa ki di opisina. Apay adiyo ay aban ni Larry. Tapno makasursuro, lolo. Narikat nga isursuro na diya tao. Kulnet. Sabali, tiyara aramitin na. Sadot mo't ngamin na nag-adal. Makapa-stress. Maimbaganak ko mga rodan, lolo. Tapno may kayo tulungan. Tulungam ti bagim, apok. Adamot lang kan kalay ta. Tapno agimbag ka. Kasta nga ron ti bagbaga ni Trixie, lolo. Mangiluto kay tinaimas at araon. Tain kabalunan da Lester ken Trixie. Matungpal, sir. Ay, kumusta ka din ni Sir Lester, sir? Nalpasen ti umuna a session ti chemotherapy. Kasta ka di, sir. Damag ko nga agkalbukan o ti makimo, sir. Pudno ka di? Well, no ada man saan nga agkalbo kat manmanulayan. Agnanayon ka din akalbo, sir? Saan mo agtubon tumatlaeng. Ay, kasta gayam. Kunaklakit din no agnanayon akalbo. Agtubo magayam. Nagbanglon na tayo luto. Andiyan ka din dito. Ibalon ka kada Sir Lester ken Trixie daytoy, sir. Andiyan. Ibalon mo amin na tayo luto. Isumat tibilin ni sir. Hapay pa lang kami nabalunam. Kat saan mo't lang ang makapangan ni Lester? Nadya mo lang caregiver kimangmangan. In kayo ibagaday taken ni sir. Sumat tibilin na. Kaya't mo ka day ta ibagak day taken kwa na, sir. Di ka kararamil. Ang mga pagawidan ka di na oras. Apay kumapagawidan dak, sir. Da kayo ka din ti mga ramid ka dagiti trabaho. Tilukon. Apay, anya katulong? Usarang mamatautak musika. Nagmayat matan ti kwartuyo diti ospital. Adda TV kan sofa. Private room ngamin manang. No di tawad, awan. Adupay akama ti agiin na si Dag. Nakaturog mat ni sir. Di nakakadiririyawan ditoy. Saan mat manang? Ti pa nagriryaw na idi balayda kat bunga ti kinadesperado na. Kas tagayam ti kunada a desperado a tao. Tila iramraman na bugbugkawan. Pati siya kat binugbugkawan na. Kung nangarodan ni Sir Claro, awatan tayo ti kasasaad ti masakit a tao. At na nga ta birtud mo, ta pinagbalbaliw mo ang naming pinsan ni sir. Unay kat na birtudan manang. Awan ti birtud ko. Hello, anak ko. Adda kayo kadipay dita ospital. Wanang, ano sa nyo pa'y basit no saan na ka makauawid Saan ko ngamin ang mabali na panawan ni Sir Lester? Kumustaan kayo laeng mata, anak ko. Kasano ay mat day Taiwan mo. Barang sumaya at nang. Nulakat mayat itibagi na ti agas, nalabit ang maimbaganan. Mabalin mat gayam ang maimbagan ti kasta sakit. Kunaklakit din nusahan. Mabalin ang maimbagan nang. Nusurutan na lakit ti amin nga ibaga ti doktor. Kasta ka de. Ala, sige pa yung arod anak ko, tagin anaka. Bye.
Saan kay ka di pa yanapan ni hospital, Lola? Anyat gungguna na nga je masuswelduan a caregiver. Maulawak ang makaangot ka nagiti agas ija ospital. Pati ti katulong kat imbaon ni Lolo anapan namalon. Apay anapan pay lang ijay dayjay nga Aiza. Dua dakit din ija ayan ni Lester. Huwag nga rod Napanla ko magimatang na di at Trixie di restaurant na. At damot asida ka restaurant di jay. Mas daawak mo't iti dayjay a klaro. Makapasuron. Apay nga imbaon mo payla ni Aiza iti ayan da Trixie. Anyat gungguna na adakkel ti sweldo dayjay a Trixie. Mas daawak ka. Apay nga adayo tiriknam iti pudno nga apo ko ta. Idinto ta asidag ka iti peke nga apo kom. Anya ti kayat mo asawen iti peke nga apo ko. Saan ko kumangay baga na ito'y? Tamok ti madi nga ugalim nga mapilit hanak. Mati kawak iti ibagbagam klaro. Lawlawagam kuma. Idinagyan ti anak ta akadwa na ti asawa na ijay Cebu. At dadi ta ammo ang napasama kijay. Anya dayta anapasamak. Kunada ang naganak da. Ngam adda nakitak iti papeles da iti agasawa. Idinagidanda ang aksidente. Anya dayjay a papeles. Kita man klaro. Imbag ta simangpet kan si kakatulong. Ingkagluto ta mabisin akon. Ay, sir, mapanakon. Inununamkit din dagiti awan serbin at tao. Ngam ti tao nga dadi ti balay. Awan sirbina? Apay nga awan sirbina ako na sir. Awan ka di ti sirbi ti kasinsinyaw? Ada ka di pa serbe ti may nga inutel. Masigurado kada di Trixie ti mangan iti imbalon mo. Ta saan mo't ang makapangan ni Lester? Mangan kayon, sir. Naimas to imbalon ni Manang Aiza. Imay gayam ni Manang Aiza. Anya ka di day tayong balon na. Basta, naimas daytoy, sir. Imay itay nakaturog ka. Sige, mangan kan. Tadji pa nagtumar mo pa iti agas. Madamdama, umayton iyag tiners ti agas mo. Agiddan ta nga roden na mangan. Mayat, no adda ka dua mangan. O sige, ngam ikarim akaadwam ti kanam tapno mga anak mo. Anya, pinaduan tayo ti kanan. Wan. Basta, kanam amin nga ikabil ko iti plato kan malukong mo. Di naksauran. Amangan mat no kargaam, ti saan amalayaw ti kabalyo. Anday ta ti kunkunak a papeles. Basaam, tapno maamuam tinabayagan a palimad dagiti agasawa. Adoption paper da ito eh. Kaya't asawan nga ampon laeng ni Larry. Sana pudpudno nga apo ko ta. E dinaluktalak na ita. Saan ko nga imbagbagakin ka? Takasimat ni Larry ta ubing dapay ide. Jakla impagarop. Isu idi ti adda nga inasasikasok tamasaksakit idi. Angam ita tanimot Lester apudpudno nga apo ko ta ti agsaksakit. Jakman lain kan kano. Agbali mo't siguro ti soron mo ka ni Lester. Iso, ti pudpudno nga apo ko ta. Ngam siyak, impatag ko lata ni Larry, taawan basol na iti pasamak. Anya tinaramid ko. Kaasimot ni Lester nga apo ko. Ada na panan ni Aiza. Iso asikaman ti ibaon ko amang gatang kadagiti inlistak. Anya ka na kita, Lola? Kita day ta inlistak. Amumot siguro ti panggatangam kadagita. Agduduma mo't anat natin kan prutas na iti nakalista. Juan,
Ingkan, taikan ka iti igatang mo. Saan kan nga agreklamo? Apuraem, tadapay papanak. Ang adda papanak italola. Urayan yon ani Aisa. Taison tibaon nyo. Italaeng nga ibaon ka, Lari. Kayat mo ka di kan ik-ikan iti kwartam. Awan lang arod ti trabahom, ngam sadot kapai. Anya ka di tibirbirukan nyo, sir. Luklukatan nyo mo't dagiti cabinet. Kanti ref. Ayan nagiti prutas a ginatang ku itay bigat. Awan damatan. Ay, dagijay ka din na loom amangga, lansunes, kada apple, sir. Tapi nga naganang pa lang. Basta prutas. Ayan dan. Alangan na kinan mo amin nagijay, kat nagadaw. Saan nga ta? Nga isudya impan ni Madam Ija Hospital? Anya? Impanda iti ospital di nagadaw? Siya ka pa iti pinaggatang na. Sikat ipinaggatang na kadagijay. Ay, di ka man nagkatawa dita. Napanamngamin itay. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta seryetayo ita alawas ang napauluan. Caregiver, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.